character yakho kwenza kwakhe nasemsebenzini wakho nzima lokusebenzisa into eyi-1 emsebenzini indawo waphangela kuyo uyiphethe ngani ivuselele uthenge kolo eyi-1 osindiswa ngenxa le ndawo uphangela kuyo le ndawo ufunda kuyo not even one soul. Now with social media una-influence not even one soul. Sometimes I'll search why abantu bengalandeli because hayi man jonga umuntu owathandazela uPawulos engengumposti emzalwane Ananias umzalwane wathandazela umuntu onobizwa umpostoli umzalwane Ananias angaphinda adume ngalo bathi jonga ileta ezibhalwe umpostoli ethandazelwa umzalwane. Why umzalwane kwazi unikezwa this authority ngoKristu ungaphethe imvuselelo vuselele soul winning banda kaKristu sine-advantage bantu babhidekile banye basinisiwe banye ba-depressed unakele bonke abantu emhlabeni emabandleni all over thina sine-advantage but nxa thina basifuna amehlo sibone